nơi xa lá nghe nhà bí mà dâng thế chưa cha lên bỏ lá nghe yo cha bia lá nhà yo cho nào yêu qua nghe mi yo mi nào mà mò la mi nơi mò nhà nơi mò phía phá phu ama o ajuai bia jo masi ta ba hong nghe là kha che la nhà chỉ am ta cho lùng nghe yang ngã quê cho mò lệ mẹ quê ta ho nghe mẹ bi yêu kha lệ nhà kha lệ nhà để chân đua cả mà chưa xa con đi lệ chế mà chúa phụ chơi lấy con nhà để bị thở xa nhà nó em này luôn nơi thùng thà nè mà nó nè cho quê nhung con đi nơi mò lu mà chỉ có lúa lo bỏ giờ nghe na thử lo yam cơ lên na biểu ga che ga bè biểu la nghe na chỉ bỏ yam mò chưa ta chân đua cả mà rồi xa con đi lệ chế mà chúa phụ chế lên con nhà để bị thả xa nhà nó em này luôn nơi thùng thà nè mà nó nè cho quê nhung con đi nơi mò lu mà chỉ có lúa lo bỏ giờ nghe na cứ lo yam cơ lên na biểu ga che ga bè cái lá nghe na chỉ bỏ yam mò chưa ta
lu ne thum thana umma no ne jong kwe nhung con ni nơi mò lu ma chỉ có lối lo bỏ giờ nghe lo yam cơ lên na cho ga cha ga ba ke la nghe nang chỉ bo ya mo chơ ta ke la nghe nang chỉ có lối cho ta lẽ mà phía phao củaสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำหมู่บ้านพญาไพรของเรากันนะคะหมู่บ้านพญาไพรของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หมู่บ้านค่ะได้แก่1บ้านพญาไพรลีทู่2บ้านพญาไพรเล่ามาและ3บ้านพญาไพรเล่าจอค่ะค่ะบ้านพญาไพรนะคะมีชนเผ่าอยู่รวมกันทั้งหมด4เผ่าค่ะได้แก่1คืออาค่ะ2คือจีน3คือลีซอร์และ4คือลาหูค่ะค่ะหมู่บ้านพญาไพรของเรานะคะก็ยังเป็นแหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะและอาชีพหลักของคนในชุมชนก็คือการปลูกชาค่ะอย่าลืมมาเที่ยวบ้านพญาไพรของเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย